Ja ću ovih nekoliko slajdova prikazati vam stanje bolnice 1991. godine. Već nakon prvih napada i barikada u Borovom Selu i napada na policijsku postaju u Dalju u kolovozu 1991. godine, kada je iz zasjede mučki ubijeno 12 naših policajaca i još nekolicina ranjenih pripadnika snaga ZNG i dobrovoljaca koji su pružili pomoć našim zarobljenim policajcima, na odjel traumatologije u tadašnju osječku bolnicu prvi su ranjenici zaprimljeni. Mi smo se tada prvi puta susreli sa prostrelnim ranama, znači ratnim ranama za koje smo samo vidjeli u slikama iz udžbenika. To su bile velike opsežne kirurške rane koje su zahtijevale hitnu kiruršku obradu. Kako je svakodnevno grad Osijek bio izložen bombardiranju i granatiranju, nije bila pošteđena ni Osječka opća bolnica. Najteže je bilo u razdoblju od 13. do 17.9.1991. godine. Neprijatelj, agresor, je napadao bolnicu iz svih raspoloživih sredstava. Znači, mi smo bili jedan mali parkić i cesta i vojarna, zloglasna vojarna Milan Stanivuković, bili smo im na dometu. To nije ni 10 metara od bolnice. Tada su napadnuti svi odjeli. Vidite iz ovih fotografija da nema niti jedne zgrade koja nije uništena. Uništena nam je oprema, uništeni su bolnički kompletno odjeli. Jedna kolegica, medicinska sestra, Dragica Petrović, smrtno je stradala na odjelu ginekologije. To su bila strašna razaranja. Mi koji smo se zatekli i koji smo došli toga dana na posao, nismo ni slutili da ćemo 4 dana biti u bolnici i da ćemo biti svjedoci takvog strašnog razaranja. Nitko nije mogao izaći iz bolnice, dodatno su otežavali snajperisti koji su bili ubačeni u krug bolnice. Mi smo tek to kasnije saznali, a znate i sami da su ranjenici bili teški pacijenti koji su izgubili dragocjenu tekućinu, odnosno moralo se nadomjestiti krv pod svaku cijenu. Naša transfuzija tada je bila u prekoj zgradi. Znači, dijelio nas je možda 10-ak metara da smo morali trčećim korakom doći do transfuzije po dragocjenu krv, ali nismo znali da u tim momentima smo mogli biti i pogođeni snajperistima. Teško je bilo, ali izdržali smo. Evo vidite ove fotografije. Naši ranjenici ovdje smješteni u podrum zgrade kirurgije koja nije bila dovršena. Mi kada smo ušli u te podrume, to je jedna ogromna zgrada koja se proteže hodnikom do interne klinike. Vidite i sami da je to neožbukano, da su cigle, da nema, na podovima je samo je beton, nema ništa, nije obloženo. Mislim, najteži ranjenici intenzivna njega smještena je u kotlovnici, jer je to bio najsigurniji dio podruma, gdje su bili debeli zidovi okolo. Evo, zahvaljujem.